Khawvel hian sakho zalen na hi mi hringte dingna chanvo hlu berzinga mi ani a ma se Iran rama ero chuan chu zalen na chu thina hrui hrual ne na inzom tlat ani thung ani he ram Islamic Republic of Iran antia hian sarkar thunei na le sakho dan Sharia law chu thil inzom tlat ani a Islam sakhu atanga sakho danga inle chu sarkar phatsan tukhiala ngai ani chu tiang ram thimle shomkara chuan rinna awanga thingam anupui fanau tele anunna aipo Isu Krista thangjok tu mipa pakhat a oma chu Pastor Youcef Nadarkhani ani Youcef Nadarkhani hi Iran marlama Gilan province khopui Rust a apianga mipui zazela somkua pakua vel Muslim anni na rama hian Youcef apo hi Muslim chungku atanga piang le seilian ani anau panlai atang rengin Islam sakho dan le zirtirna hnuaya hun amanga mase apuitlin chhozel hnuwa annuna aruak riau omina inria a thamon na famkim amungai lo kumsom pakomi alo ni chuan anun thak danglam hlok tu le adam chung hun hril tu thilmak atong ta a Isu Krista Chanchin a hriat chuan a thinlung a khoi ema anun ruak tak chu hmangai na le ngaidam na in aron lua khatta ani Iran rama Muslim chungkua atanga Christiana in le chu thina ani ti a hrechiang le a ma se thina hlim kor ruam ain Isu Krista eng chu athlang ta zok ani he athutluk na hian mana nei to hle don ani arin na Thar anei nuwa chuan Youcef chu in khom na pa ngai biakin lian puya zalen taka in khom na tur aom velowa wangin arukin pathian abethina hemin nu hian anupui atana in pe em mai feteme pasan dide tina ti akonen anin neya fapa du tak pani Daniel le Joel te anron nei chhota ane Youcef hian rin na chu ama chawa kolbo mai adu lova atharau lam puitlin na chu midang te tanpuina atana man adu awangin Church of Iran anti mai in chunga aruka in khom thin house church pol chu aho tanta a Rust khopuya chuan anin chu biakin alonita hlau omle thi na kara sarkar le sipai en thatu te mitlaka fimkhur tak chungin pathian an bethin ane kumsa ni le paruk December tha khan arong bol na chu sarkarin anron hrechuak ta a sakho phatsan Chanchin thril evangelism thu buai or tirin an manta ane ma se hemitum hian thani vela tan nuwa an chua zalian le ram ane he thil athen hian Youcef chuan arong bol na chu ahlo omzia a hrechiang le zuala ma se top mai hnekin a thei topin a trangsau sawa a ring tu puite chu thei topin a fuya member po an pung chho hle ani hunaliama kumsang ni le pakwa September tha alo thlen chuan a fapa te chu school kal rual an lo ni veta a Iran sarkar chuan dan thar khau tak mai non siama chu school no pang zong Christian chungkua atanga piang te po ni se Islam sakho zirtirna anzir nge turani ti hi ane pa mangai na le Christian ani na chuan afa te chu sakho dang zirtirna hnuaya seilian turin aphal thlot lova Iran ram dan puya hian sakho zalen na tlem ainziak ve boka chu tlo chanin Youcef chu afa pa te sikula chuan huisen takin avakala school thunei tu te hnena chuan ka fa te hi Christian anni a kan ram dan pui kalin Islam sakhua in zirtir lui theilovang ti in avatnialane Iran ang rama chuan hetianga sarkar dan du lova nial hi helna lian takane school ho tu te chuan police an ko ngala Youcef chu sarkar du lo zonga nor na siam thubuai or pirin an man takngal ani Ras khopuya tanga kilometer nga vela hla
lakan lungin rap thak taka chuan Youcef chu an khung ta a atira chuan school thu nei tu te hnial wang mai man ani a ma se thu nei tu te chuan ruah man na dang dai an lo nei reng mai athu boi chu sarkar kala lung oilo na lan tir ti atang chuan Islam sa kho phatshan mi puizinga sa kho dang the dar evangelism ti in an thak ta hlok mai ani Khawvel riata thu boi lian tham tak aron ni chhota sarkar chuan Islam sa khua a let le turin an nora ashem na sang ber chu thi na ani ti an hril non fo bok ani ma se Youcef chuan Isua a phatsan du chuang lo lung ina chothalo le ngun hre taka an khung chung po a le du tak si lova chuan Iran thunei tu te chuan anu pui fanau te chu man ruwa an ron mangta a kumsang nei som zun thla khan anu pui tina I chu Youcef laka pressure pek nan ti in an ron man vele tatlat mai tina I po hi apasal ang thova apostasy thu buai pek ani a lakan lungena bok hian an khung ve ani an nu le pa te an man tak ve wangin an fa pa te Daniel le Joel te chu an chung te bula hlau thong takin an oma sarkar chuan Youcef le tinai te chu Islam sa khua a an let lo ani chuan an fa te chu lak sak an ni anga Muslim chung ko hna an pehlen don ti thlengin an vota ani nu patan chuan mani fa te lak ran sak tur anga ngai tu chu thina ai po rap thak zo ani hialang tinai phei chu ukil po pelovin ro rel na an ma chon tira dam chung lung in tang turin an hrem ta hial ani ma se pathian khongai na in ukil thatak an roi thei hlau maya athu boi chu the lut non le in kumsang nei som October thla khan tinai chu an chua zalian thei ta ram ani anu puin dam chung lung in tan hiala ma chon lai po khan Youcef chuan arin na a phat san du chuang lova a fa te chu pathian ko ta akol tir mi mai ani anu pui chua ani malok September ni som ni le patni sang ni som khan ras khopui ro rel na kot chuan Youcef chung thu chu arel felta a ro rel tu te chuan sa kho phat san tu ani ti an nem neta a hrem na atan khai hlum turin thutluk na an puang ta ani he thura phlak taka hriat hian Youcef chuan in ngai tlom tak le huaisen takin ro rel tu te chu a changa Muslim chung kwa piang ni ma ila te atangin Muslim dan le thurin hi kapom tak ngai lova sa kho zui tu dik tak kanilo chu wangin sa kho phatsan tu angamin pu hi adik lovani ti in asoifi a ama tan tu ukil po in thu buai hi chui zui le turin appeal asiam ngal bok ane kumsang ni som pakhat zun tha alo thlen chuan Iran ramaro rel na sang ber Supreme Court chuan Youcef thu buai chu an lo ngai tu ve ta a an ni po hian thina tura hrem na chu an ron nem nget le ta thlap ane ma se ro rel na in pui chuan raskot nena thil pakhat fin fia turin an ron ti le ta chu Youcef hi kumsom panga sa khodan hre rual ani atanga kumsom pakua ani thlengin Muslim sa kho zui tu dik tak ani emti fia turin anti ani September sang ni som pakhata rasko chuan thu boi chu an ngai tu non le a fia na an zon nuwa Youcef hi atlang wal chuan nuwa Muslim sa kho zui tu dik tak ani lo ti chu an pom ta nge ya ma se chu om zia anei ta chuang lo ororel tu te chuan Muslim zui tu tak ni lo ma la inu le pa te Muslim an ni awang le Muslim tha ini awangin sa kho phatsan tu chu ini tho ti in thiam lo an chantir tatlat ani hero rel na nei lai hian rorel tu judge te chuan voitam tak Isua phatsan turin an tiluya Khawvel nuna let le turin an thema ma se Youcef chuan ka thei to pin Isua hi kalo zui to a engtin nge ka phatsan theyang ti in thina machon a huam zia atar lang ta zok ane thina machona adin mek lai le
Khawvel puminan thlir thup lain pathian thil makti aron thleng ta hlau mai kumsang ni som pani September ni riat khan beiselo takin rorel na nei non le ani a Iran rorel tu te chuan Khawvelin anor na sat em awang le Youcefa adin nge tlata wangin sa kho phatsan apostasy thu bui chu atnol ta ani khai hlum tura rel to chu thiam chantir anita ani mase sarkar chuan an chua zalen phal mai lova mi puizinga Christian sa khuwa athe dara wangin kumthum chung lung in tang turin thu buai dang an siam sak le a hetila hian Youcef hi lungina kumthum don lai alo tan man to awangin atang zo to tluk ani a ti chuan Christmas nia chia atan hun la bang tlem te mang zo turin lakan lungina anda lut le ta a ti chuan kumsang ni som pathum January ni sari khan zalen na fam kim changin achung te hnena akir le ta ani thina atanga nungdama achuak le chu an chung ko tan chuan mumang ang mai ani ma se sa kho zalen na omlo narama chuan hlimna le thamon na chu tuipui fo na thilin zia kang main aral le thui thin kumthum vel zalen taka anupui fanau te ne na hunan man nu in sarkar mi chu Youcef achunga afule taran mai kumsang ni som parung me ni som pathum alo thlen chuan Iran sarkar hnuaia thuruk puang tu te Ministry of Intelligence Agents te chuan Rust khopuya Christian te in som lai chu arwalin an lu chua ta thut maya hemini hian Youcef te thian dun chu Yasser Mosayep Jade ai ina lalpa zanria kil hovin an lo in khom meka sipai fir fiek te chu ron lu thutin in chung chu an ron dap ta a an Bible nei ang te an computer le an mobile phone te chu sarkar thil poi khoi na man ruwa ang mainan lak sak veka Youcefa anu puiti na ile in nei tu Yasser te chu an man ta ngal ani hemini vekian Youcefa le tinai te chu chuale ni ma se an thian te patni Mohammed Reza Omidi le Sahib Fadeya te chu atnuwa an manzui le a an thian te hi poisa tam tham tak euro sing ni le sang ko huvel sipai te hnena an pek nuwa chua zalen an ni ram ani sarkar chon Youcef chu an vilna satle maya hemi kumsang ni som paruk zulai ni som ni pali hian ras khopui ro rel na an kole ta a tuntruma chuan asa kho phatsan thu buai ain thu buai ri jok le ram phatsan ang hialalian ram himna tider thong zonga thilti crime against national security thu buai anortir ta chu mai alanilo Israel ram thop tu jayoni sangapu ani a he thu buai hi an khen be na tur man ruwa ani ti chiang hle kumsang ni som pasari zun ni som pali khan Youcef ale athian te pathum chu teran khopuya rorel na sang 26 branch of revolutionary court a thu buai ngai tu turin ko an ni le a rorel tu judge Ahmed Jade Ahma a chuan thiam lo chantir an ni ta ani until ti sul poi tak nia an pu chu in chunga ko randin le the dar le Zionist Christian na the dar ti ani rorel tu chuan hem pathian rong bol tu pali te chunga hian lung in tang turin kumsom theu hrem na thu aron puang tarup maya chu maya la nilo Youcef le Mohammed Reza te phei chu lungin an tan zo nuwa kumni chung an ma ni ram chunga khungbe turin ti ani a Youcef phei chu a chung te omna atanga kilometer sang ni la ya la aram hnuai pil ril nikshar khuwa no chu tur ani hero rel na rap thak tak hi Youcef te chuan ngai tu thale turin apil an siam nga la kumsang ni som pasari December tha a teran khopuya ngai tu thale ma se rorel tu te chu Iran rama mani ngai dan zalen taka soi chu theina freedom of speech noi bo du tu hing thang judge Hassan Babi le judge
ama jergar te anni awangin angen na chu nol ani tamak mai ani kumsang ni som pariat mei tha a anukil chuan kumsom tang turati anni thu chu nem nge ani ti aron hriat tira ti chuan lung in tang tura ko na le khangakin an ina hun an mang tari ani ma se Iran sipai te chu le khapa ngai ne na in kolut mai chi an lo ni lo kumsang ni som pariat isulai ni som ni le patni pathian ni jing ma taka chuan be sei lo lutukin police som rualte meu chu Youcef ate in kong khar ti chia in an ron tlan lut ta thut mai eng ma ral thuam le man ruwa in tangkai na an nei lo lain heng police te hian rong takin Youcef ale afapa kumsom ni mi Daniel chu an ron soi satabor bor mai electric batons mangin an hlapa an nek boka he thil rap thak tak hi anupui tina i le afapa no pangzok Joel aten mang ang takin an lo thlir reng ane khonga ina tel mi alo vuak le soisak an ni nu chuan Youcef chu hrui chua ane a teran khopuya lung in hlau om le ten om berariat evin prisoner an khungta ane evin lung in hi Iran rama mi pui digna chan vo hum hal tu te le thu boi lian nei te khungna ane a in soisak na le ti she om na mun pui ane atira chuan tu ma po thei lovin ama chavin pindan thim solitary confinement a an khunga chumi hnuwa mitang tamlutuk an hno khom na pindana an som le a ta chuan ne pui kholum rap thak tak nuaya aran nung le thosi ten an bom luai bok ane sarkar hian hetiang taka nun ronga Youcef an man na chan hi thildang anilo Iran rama Christian la zong te hria ta tang le Christian te thabar taka anom theina na anti ane athian te pathum po chu ni thum hnuwa an in thewa tanga man ni in evin lung ina hian hruai khom vek an ne evin lung in thim le ten om tak chunga chuan Youcef chuan ni le tha a chir liam ve zela ataksa chu hrem na hmuna omma se aril runat na ber chu ator na ain anupui fanau abik takina fapa te pani ma khua ane Iran sarkar hian Youcef ate nu pa chu Muslim atanga inlet anni awangin Christian dik taka an pom du lova sa kho phatsan tu anga an ngai tlat ane he thil hian an fapa te Daniel le Joel te zirna konga harsat na rap thlap tak athenta ane sarkar chuan heng no pangte hi Christian anni na pom du lovin skula Islam sa kho zirtirna zirnge ngei turin an tiluya ma se anpa ang bokarin na nget pu in heng no pangte hian sa kho dang zirtirna chu an zir du bik lo ane chu an thutluk na wang chuan sarkar chuan an lekha zir theina digna chanvo chu alak saka high school certificate tangial po an pe phal talo ane kumsang ni som pakwa September ni som ni le pathum alo thlen chuan Youcef fapa no pangzo Joel chu school atanga no chua ani ti thulung chia thlak tak aron thlenga he thua hriathian Youcef chuan afapa te digna chanvo ra be ani chu atuar thei talova evin lung in chunga chuan alung oilo na lantir nan le afa te digna hum halnan chongei hunger strike apuang ta hial ane aro pui tak le za om taka in lam thei ane lova ral thuam ane heklo ane chuna taksa ngei mai chu man ruwa mangin afapa te tan thei to pachua ane kar thum chungot mai cho e lova a om nu chuan ataksai na tuar hle a hrisel na in niam lam apanchak ema October ni som pathum sa ni som pakwa khan lung in thunei tu ten afa te din mun chu ngai tu that an tiam nuwa a chok ngei chu ati top da ram ane ma se sarkar thu tiam chu tui chunga milem ji ang main aral le ngala afa pa te din mun chu angai rengin ala tho ane harsat na pakhatin harsat na dang ring zela
Youcef ate chung kwa chuan fia na khir tak takan ma chon chun zom zel ani kumsang ni som ni le pakhat January Khawvela phei chuan afapa upazok Daniel chu an chung ko chom nan le eizon nan bazara in lo in athoka chumi kara sarkarin sipaya tang turin an lawau zui boka Joel la chu COVID-19 ripui len lai khan online class kalve tur tak ngel po in thunei tu ten unregister du lova azirna chu atop tamak mai ani pa ber lungina atanga afapa te zirna le ma khuati chiat sak anni a nu berin hlauthong takin in angak bok he chung ko turna hi athukin arap thak tak zet ani ripui COVID-19 in Khawvel atuam chualai kumsang ni somni le patni February thak khan evin lungin chung chu ripui hlau om na hmuna aron changta a Youcef le atrian Christian tang ve dang te po chuan chu ripui chu an kai tange ya lungin chunga chuan in khung hranemo hrisel na lama in enkol na tha engma aom lo hliam le natna kara thina nen in matonin hun an mang le ta ani ma se pathiani na mi te hi a thei ngil ngai lova thina ruama po aom pui zel ani kum sang ni som ni le patni April tha khan Youcef chu dam lo na wangin Berlin karni chung a chung te kiang om turin an chua zalen loka hemi hun toy te hian beise na thar aron pele ane amma kum sang ni som ni mei tha aro rel na an nei non a retrial atang khan Youcef atan hun tur hi kum soma tangin kum ruka an lo pot toy to a ti chuan Khawvel in a beise lo le Youcef at chung ko in trong trai na nena an lo nga reng thil mak chu aron thleng ta ane kumsang ni som ni le pathum February ni som ni le paruk khan Iran rama 1979 Islamic Revolution anti sarkar na in thak kumsom li le palina tlin na pualin rorel tu sangber Supreme Leader Ayatollah Khamenei chuan mitang te laka ngai damna apuanga chu ngai damna zara chuan Pastor Youcef Nadarkhani chu lung in atangin aron chuak zalen ta hlau mai ani kumtam tak hlauna thitura hremna lung in ten omle avuak na kara zalen na boruak thiang lim chu aron hip veta achuani hian Youcef chuan Khawvel riata le kha ziakin pathian thatna le lom thu soina athe dara a testimony chon mitam tak thin lung a khoi ani ma se Iran rama Christian te tan hian zalen na tak tak hi a theilo achu atangin thatlem te aliama July sang ni som ni le pathum alo thlen chuan thunei tu te chuan Youcef le atrian pa Pastor Matthias Haknejat te chu sarkar laka hel tura ro man na siam attempting to undermine national security thu buai thar or tir tumin an kole tatlat mai he thu buai thar hi thilpoi takani achan chu anma ani Church of Iran member nu pa pakhat ngei mai chu police ten vavin an pastor te he tur hian an tiluyani ti riat ani a July ni riat khan Youcef chu thu oi takin rorel na muna ain lana ma se rorel tu judge aron kalwa wangin an in lama an hotir le tari ani khir tu le ngai thatu du tak Pastor Youcef Chanchin kan riat thei chin chu tikhian chumbung angreng takina topa hei hi ero rengila Pastor Youcef hi lungina atang ri lova anu pui fanau tenen ina anla theiri ani ma se zalen fam kim alanilo Iran sarkar hian kumsang ni som ni le pathum July tha a thubuai thar an ortir kha vo in thlengin an lati fello an la close du mia lo ani judge kallo chan kha adam lo wangemo amman lo wangemo anilo Iran sarkarin ti dan phung tektik rap thak tak an man thin wangani Khawvelin an thlir thupa wangin lungina khung le ngal ngot ai chuan thubuai tak ortir chungin anda khomuang kwal vel ani hei hi
ril rulam shremna psychological torture anti a andu hun huna thu buai ilanei ti in anvaman theireng ane hei hi Iran sarkarin Christian te ril ru ti beidon nana an man roman thin ani a vo in thleng hian thu buai chu ti top sak lovin an lu chunga thina hrui hrual an la wei tir renga andu hun huna an man non le theireng ane ma se ni tin man non le thei din muna ading reng chung po in Pastor Youcef hian tlam chiat athang lova hlauna neilovin anu pui fanau tenen Iran rama nge pathian rong an la bol chun zom zel ane Pastor Youcef Nadarkhani Chanchin hian sa kho zalen na omlo na rama Christian te torna rap thak thin zia min hriat tira thina nen anin ma chon lai te rorel tu ten isu phatsan tura an nor lui lai te anu pui fanau te manga anu vau lai le lungin hre om bera kumtam tak an khung lai po in Youcef chuan arin na a phatsan ngai lo ka thei to pin isu hi kalo zui to a engtin nge ka phatsan theyang ti hi anun puya atorna hian Iran ram chung thim taka Krista eng achi alane indo na chu ala top lova Youcef le Iran rama Christian zong te chuan ti du da na machonin pathian rong an la bol mek ane kan tong trai na heng rin na Pasaltha te hi i thei ngil ngai lovong u ole heng Chanchin lungchiat thak tak ten min hual vel mek lai hian tun hnaya Khawvel hun ranga Christian nek chep na le ti du da na tur mek te din mun toite te han tarlan kadua heng te hi kan u nau te an ni awangin kan lo hriata tong trai pui dan kan lo thiam thei na turin karon chhop chuak ane pakhatna tan chuan mani lok February ni somni le pariat sang ni somni le parukhan Iran rama thu nei tu sangber Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chu tha ani a he thil thleng hian Iran rama Ringtute aru ka in khom thin te din mon ati der thong zual hle ani Iran sarkar hian ni somli chung su na hun anei dona sarkar athin rimin Christian ring Thar Muslim atanga inlet te chu Israel le America ne na inzom na nei anga pu in man chimi vektuma be pui thak na sat antum hle ni a report ane Iran underground ko ran hoten film khur takarong an bol thei nan le an tak sahim na atan i tong trai puyang u panina chuan kanram India ram chunga ngei po ti du da na ala kiam lo hle kumin kumtir January ni somni le panga sangni somni paruk pathian ni khan Odisha state Gyeonjar district a om neli jharan khua thilrap thak tak athengane Jitendra Soren ate chung ko chu kum khat liam ta khan Christiana anin leta chu an chung khat laina ten an du lo hle ani biakena inin khom le chuan thina in ma chon tong ti in an lo vau lok to ani January ni somni le panga pathian ni in khom bang an ina an ho chu Jitendra le au le nau te ba ka an fa pa te chuan hriam hrei nen an ron lu khung ta a Christian pathian an bia ka wangin an chung te dang chunga nat na thleng ani ti chuan lama mangin Jitendra au le nau te chuan an thisen zom pui ngei te chung kwa chu rong takin hrei pui nen an beya pa ber Jitendra kumsom thum panga anu pui malati kumsom thum le patni le an fanu kumsom panga mi sasmita ite chu amuna an thingal ani an fapa pakhat le fanu no pangzo karo chu an him shram ani India rama sa khodanga tanga isu aron pan tu te hian an mani thisen zom pui te ngei laka po thina hialan ma chonta ani dam kho chu kan fa te patni tan hian pathian ven him na le en kolna an lo chan theinan I tong trai pui molang u pathumna chuan Pakistan a chuan pathian hming soi chiat na dan blasphemy law chuan lama manga Christian te chunga hleilen na
a hluar tiala kum sang ni som ni khan he dan ngoya tang mi som pakhat chau ano oma kumin sang ni som ni le paruk vo in thleng hian mi zasari som ruk chuang lungina antang to ani nek chep na kara rin om takalal pa ming chan tlat tu te tan hian itong trai zelang u huai sen na te pathian thamuan na te idil puyang u palina Open Doors in World Watch List 2026 ati chuak chia Khawvel Christian ti hlum tam na ber chu Africa khomul puyanita Nigeria rama chaupo kum khat chung lekin ring tu sangthum zali som kualai rong takatha anni hei hi nikum sang ni som ni le panga chung kha ani Burkina Faso ram phei chu achan vezet Islam firfia khovin anthunun to ani helho kuta thile thabar takaral tlan Africa rama kan unauten beiseina annei theinan chongtrai pui an ngai hle ani adot le a chuan China le North Korea lam han hoita ila North Korea chu kumsom ni le polichung azonin Khawvela Christian tetana ram hlau omber pakhatna anni le ta a China rama po communist sarkarin Christian huai tu te lungina an lakhung luitlat ani diktak le huaisen taka an dina wanga lungin thim taka tang mek te hian isuan mel an mu a thamuan na an nei reng theinan itong trai pui thina